دما خوش ببینرین هجا ایرو چاره چله 2024 روزان روشا پیشمه بویا رو گشتن هری سرکه و بالکش یعنی لحرم رودانه مجوره پیشکش بکن لوکه دست پیک جاره کدن سرنوچه لقرق قزاق قذا پیک خاد انجام ده ولات یک جان خوش دست و 5 بریندار بون سو 5 مالباتن حماسی لعفرینی هاتم بجهگیرن وزیر کاری دروی ترکیه هاکان فیدان لوی که مکرهات کو حولیر دو دوسیین حساس ده هفکاریا انقره دیگه لروشلات ناوین روش آلوز دبه ایران و حزب الله گف لامریکا و اسرائیل خوار بریم هجاف سرنوچین مبون اونها جنبر فریا بلتنا خویا یا دانه واری جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین جاره کردن تکلداری قضایی که کو دو جمع به وی که دست بلتنا خواه کرد بو ایرو وی جاریم لسر لنیزی پرا قراقوزاق د نوبرا کوبانو من بجیده باسک لقامونه که قلبین د انجام ده ولاتی که جیانا خوش دست و 5 بریندار بون لسر پرا قراقوزاقی یا د نوبرا من بج او کوبانی ده قضایی که ترافیقی رو ده اتوبوسک و کامیونه که مزن لحف قلبین او اتوبوس ده چمی فرات ده وربو نوچه گانین مجموعین بجی را گاندون که ده انجام قضایی ده کسی که جیانا خوش دست ده او 5 بریندار بون نوی کسی که جیانا خوش دست ده محمود شیخویا که آجو کاری عربی بو نوچه گانین من را گاندون که جی برینداران جی درسم شیخو 5 سالی و زاروکاوی 3 سالی آجین شیخوش بو درمان کرنی را کرنه نخوشخانه باشاری من بجی هر وها روشا بریندارین دنین بناوی بوزان شیخو 45 سالی رحاب شیخو یا 30 سالی و ایشن شیخو یا 6 سالی جی باشم بله ام به افرینی دوام بکن لعفرینا کو جالی دولتا ترکیه قرکر و هاتیه دایر کرن تشتک کو به سری و گلنه کرن نه هاتیه اون پیک نه کو پیک نانی حتی نه نماید دوی چارچوبه داشتیم هری داوی ج دسپیکا سالی انگود نوا سی روشن در بازبو یا سالی ده لعفرینی 21 کس ج آلیه ارتشا دولتا ترکیه قرکر او چتین و هاتنه رواندن ناوندا بلگکرنا بن پیکرنان پشتراستیرکو چتیان لعفرینی ج دسپیکا سال 2024 و 21 ولاتی رواندنه ناوندی دازانین کو 2023 ج چتیان 461 ولاتی رواند بون جوان 24 زاروک سو نهجن او 191 کسی نخوشن هم وقت رواندن او اشکنجه دولت ترکیه قرکر پولیتیکاین خوین گوارتنا دموگرافی جید دومینه آژانسا آنهای ناوی مالبات حماسیین لعفرینی هاتنه بجه کرن اشکره کرد. آژانسی دیار کرد 35 مالبات حماسی لعفرینی هاتنه بجه کرن او جوان مالبات الحسینی، الخوری، توگان، نش شوبی، الردوان و زواتی بون. لگور نوچه آژانسی اف مالبات لغزایتین ناس کرن او نها لکامپا خالدی یا گریدای نافچه شیروه یا عفرینی هاتی داگر کرن بجه بونه. بلش بور زگار کرنا خاکا خوا او هیوین و گرا لعفرینی جیج آلیه خلق شهبا خلق عفرینین لشهبایی و هینا جی زندیه او پیامین برخودانی جی لور اتینه داین ده جبو رزگار کرنا آخا خوا جی داگر کران دناوا 4 ماهان ده 2 برایان جی خوا دناوا تکوشینی ده گرتن او شهید بون و دایکا شهیدان جی دبیجه زاروکین منین بناوین خابور کو لپی هف شهید بون و ناوی هف دو جی را کرن پیاما وی اکی دا کو او چه قاسید پاراستن او رزگار کرنا خاکا عفرینی ده به اصرارن او تیکلداری وی اکی نوچگانی ما جوان مصطفى او هر وهاولی ما کامروان شیروان سیدو جی شهبای رادکینن ایشا کوچبری او داگر کرنا جهواری وان هر سال گل عفرینیان روش بروش زیده تردکه. پشتی داگر کریال عفرینی شینین وان بری خودان شهبا. لی اف بر خودان لورجی دوام دکه. جبور ازگار کرنا خاکا خواه ده زاروکین دایکا ملک آچلو حی سالی دوی او غریده شهید بونه. ناوی من ملک حمزه و آج گندی غزوی من و عمری مجی 48 و دست پیک وقتی مج عفرین در کاتنا ام باو که در کاتن از و قچک حرد سیک حردك ولو كي مجي لو يمجي تشك بو دم هاكي بو ام بماش رجع فرين داركاتنا حتى كي موري
لای من حردك تشك يعني بتشب أو كي رزل قام در كاتن بماش حتى هم جيشتن جندي أوي كيموري عملوا رجي كان دروك شافك ما خاوكر حتى رو يدن قوتن عساس هم كل وربان وربو مساكر جو أو وطنا قام كجورج دار كام برك زتر لای من وی مازن شهید کاتی هات هم برن امانی جندي معراته زتر عمل بدار رنشتن مالباتا دایکا ملک ji gundê Xezewê yê navçeya Şêrawan e. Xabûr Efrîn da serşûpa birayê xwe Xabûr û şehîd bûn. Di navbera şehadeta her du xabûran de tenê 4 me hebûn. 6 sal ji kûçberî û tijî berxwedanî nîşaneya xeta Efrîniyan a li ser doza şehîdan nîşan dide. Dayika her du xabûrên şehîd li dijî dagirkeran hêrsa xwe van gotinan nîşan dide. ام که برخو بدن ام که برخو ندن ما ده شهیدان ام که برخو ندن ها تشتيوتي سليمة ينامين برخو ندن معني ونو ام صابرينه ام که بصبر حتى بعد قرن عفري خدي شيء خوني شهيد العرضين قلبي ده شهيدي دكابي شهيدي مانا نايم الثاني جواكي منن دام كبار خبدن حتى نقطة دخوني أي ما ده أيام كبار خبدن اف بو 6 سال û li hemberî siyasetên xwe ra destkirinê berxwe didin. Dûrpêça hikûmeta Şamê û êrişên dagirkeriya Tirk. Lê kûçberên Efrînê bi berxwedaniyê planên dagirkeran têk dibin. چالکیا کنیم پاراسنین کل سر استا کانتونا جزیره و فراتی هاتنه دست بکرن هینا جدوام دکن چالکیا کو یا کنیا لعین عیسی هاتبو ودام به داخلینه که بداویبو ل خویانی کو داویبون ده هات داین جی جاره کدن پیاما خردکرنا برخدانی درکت پیش جه ساعتین سحاری و به صدان خلک عین عیسی شانده یک پارتیین سوریا پیشروژی او کانتونا فراتی بجداری چالکی بون دروشا دویمین ده هفسروکی نویزگاه پارتی ایکیتیا دموکراتیک پی دیاگری سپی سبرینه بو آخوی و گوت پیک هاتین باکور و روشتات سوریه به خاکا خواه گیری داینه او تقص ده آرمانجن و یکی جی پیک بینن اندام مجلس پارتیا سوریا پیشروژی کانتونا فراتی گدیم ایدان جی و هانیزمان گلی وی هرمی به برخوادان و تکوشنا خواهد تین ناسین و امی حتی رزگار کرنا تواهی هرمین داگر کریش وی برخوادان و تکوشنی جی دوام بکن. بله اف پیام و برخوادانی کل دیجی داگر کریا دولتا ترکیه ده هر فرسند ده جالی خلک لحرمیا باکور روشلات سوریه و تداین شخواد 23 کانون 2023 ده انگوان بشین هفته داویه ده سال 2023 ده دولت ترکیه قرکر پیلک نو یا ادشا داگرکری و قرکرنی دابو دست بکرن هر دوی پیلاخویا قرکرنی ده جی هما بجه هر تش دابون برخواه یک جم ناوندین کو ببون آرمانجا ادشین قرکرین داگرکری دولت ترک ناوندا ام بو لورجی جمالباته که 5 کس بریندار ببون نوچه گانم جوانا جمعه او حوالی قمروان بسام خلب جی سردنا مالباته کر او هستن مالباته یعنی دوی کلیه ده او پیامین وان جی به جمره کرنن نوچک او ام به هبره جی ده تماشا بکن 25 کانونی بو او که هر روش کارکرین وی کارگه بری خودان سرکاری خو دا کو دا براجیان خو بکن لیوان ندزانی کو جنیش کاوه و بالافرک دولت ترکا داگر کربه و وی کارگه ها ام بمباران بکه و وان ولاتیان جی بریندار بخه هندزانن کو دوی کارگه ده 5 ولاتی جمالباته که بریندار بونه شما أري والله أردوغا شجمة خوازي كتشا زارو كيما فقيرن ودشغولن يعني شجمة خوازي يعني جبوتشي وين واخي جبوتشي ایشو برینا ددلی وان ده گرانه نهی سانکو 5 زاروکین کچو کوریوی به دست داگرکریا ترکیه بریندار ببن فهیما احمد دا پیرا 5 زاروکین برینداره دبیجه ما چگو نهی زاروکین مبو زاروكي ما ساعات حشت دچن يا ابو ساعات شارتين شغل كيخو والحمد لله مرتاحين وكركين بيش حفرين دارين والله هي ما نديت يا واناك يا ابو بقرعاني حالي وانا حالي حالك بيسكي لوقين وبوهلاند بابي من وسط قربانا وما وندعوات المدكين والحمد لله البلد يخو مرتاحين ما تشجمت خوازن دا أردغان خالد حسن 16 صالي موفق خالد حفظ الصالي أحمد محمد باز الصالي
توفیق خالد 16 سالی ودیع احمد 14 سالی اف زاروکن کل پیگا پنانی خواهی کتن بون ارمان جایریشین داگر کریا ترکیه و لنخوش خانین باجاری قامشلو دبن چاف دیریه دنه ابدا وجداني ويتنه يعني زاروك اخي انساني مدني دشنا شغلي اخو كاري اخو يعني شي جوات خوازي يعني ما تشتك باردوغان نكريه ام يعني بلديه مية ولاطيه مية مدرناكفن اردوغان بتقي مش بلديه خدرناكفن بتقي بفجرها مش بلديه خدرناكفن شجمة خوازي خلق باز نجبو بقريكان انا جبو معيشة تا دنياي كشام یک جوان زاروکان خالد حسین 13 سالی که بریناوی یا هری گرانه مسری لبیجیش که ویدانو مروشاوی جنیز و ناسکر بریناوی ناکه گرکی گران بون جير نشتغري طبعا عمليات ماجير تشيكرن 5 إصابة هبون دروفيه زراف دا إيويناكي إصابات كيسي ميزيدا جي هبو وديك دماري أبي شريان حرق في دا هبو ودوريد الحرق في الأصلي دا قتيابو بشكل كامل طبعا وشكستن جي هبو دهستوي رهني بينا كده فروشاوي قلكي بر جرام بو براستي عمليات هاتن كرن والحمد لله غرفة عمليات درباس بو نيزيكي دواز وحدة خوينة جير هات فاقوهستن روشاوي حتى انها الحمد لله مستقرة يعني واعي بوا دولتا ترکا داگر کرده ایری شال سر هریما باکور و روجلات سوری ده ولات شهید و زیده ای حیجدان جی بریندار بون که برینا هنجوان جی گلکی گرانه مجلس عدالت یا عفرین و شعبایشی تجریدال سر ریبر عبدالله اوجلان شرمزار کرن و بانگا آزادی فیزیکی یا ریبر اوجلان کرن. مجلسی به داخلی که تجرید او قدخیا هفدتنین پاریزر و مالباتنین به ریبر عبدالله اوجلان را شرمزار کرد. داخلی لپیشان ناوندا مجلسی لگنده تل سوسنی یک کانتونا شعبای هات داین. ده داخلی ده هات دست نشان کرن که دولت ترکیه دایر کرد و حکومت AKP پشتی بیتری 20 سالن ج کمپلا ناونتوی یا لدیجی ریبر عبدالله اوجلان بمپیکرنا همو پیوان او قانون ناونتوی دومین او آرمانجاوی تیک برنا اراده آگله. مجلسی بانک له همو رچخستن مروی گرد کو مروان دکن کو وان بمپیکرنان بداوی بکن او آزادی فیزیکی ریبر آپوژی پیک بینن. بلیل باکوری کردستان و ترکیه جی گرتین ج دوزا پکه و پاشکه اف سهونه روزن جبو راکرنا تجرید آل امرالیه جبو ورگرتنا آگاهی که جربشا ریبر آپو و هر وها آزادی فیزیکا ریبر آپو دنوا چالاکی دنه چالاکی کو د 27 مجدار د دست بکری ایرو مگوت د روزا خویا سونه همین ده لکلا کاویه که بقاسی سه دروژن ل باکوری کردستان و ترکیه جی نوبت عدالت جالیه دایکین گرتین د چالاکی ده او کسین ولات پاریز و هاتیه دست بکرن لبن دوان چالاکی نوبت عدالت کو پیک هاتن ده جاره کدن پیام هات داین کو ریبر آپوم تمثیلیتا تواهی گلی کردگه تمثیلیتا 40 میلیون کردی دکه او جبرویه که جد زوترین دمیده داخواز آزادی فیزیکیا ریبر آپوته کرن. نوبتین عدالت یا که جبو برخوادان زندانان و پیشگیری پینگا و ج عبدالله اوجلان را آزادی ج پرسکریکا کرد را چارەسەریya سیاسی هاتیه دەستپێکردن لە 6 باژاران دidome. Li Amedê jî çalakiya nöbetê bi piştgiriya domdar a gel 32 roj li pey xwe hişt. Li Wanê jî çalakî di roja Sûyekan de ye. Kesên serdana çalakiyê kirin, banga piştgirîdayîna berxwedanê li her kesî kirin. Çalakiya nöbetê ya li Edeneyê jî di roja Sûdiyê min de carek din bi banga rakirina tecrîtê dewam kir. Em dava xwe nabûyî. Xwe dijmin me bigire, me qatil bike, me zêndon bike, me kûçber bike, çi bikir ya ezmanê me ev ya me ev. Li Mêrsînê jî çalakiya nöbeta edaletê
دروجا سودیان ده به تبلیبونک خورد دوام کر. Onların yolu bizim yolumuzdur. Gidişatı onların gidişatı. Hevseroka Dem Partiya Mezitliye Zeynep Kavak di nöbeta adaleti de banga piştevaniya bi dayikan rekir û got tekoşîna dayikan tekoşîna me ye û êdî em ê bi hev re zilmê têk bibin. Beraber yeneceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra Di çalakiya İstanbulê de jî ku ev 23 roj dewam dike, îro ji hêla rêveberên Dem Partiya Navçeya Sultan Gazî ve dewir hat wergirtin. Çalakbanên dewir girtin, anîn ziman divê bi rêbera pore hevdîtin bêkirin, ji ber pirsgirêka Kurd tenê bi vî avayî dikare pê çareserkirin. Olmasını, mutluluğumuzun daim olması dileğiyle ülkemizde ve dünyada zalimlerin... Çalakiya nöbetê ya li İzmirê di roja pêncan de dewam dike. Kesên beşdarê nöbeta adeletê bûn, pêşmalkên li ser tecrîz sûcê mirovahiyê ye li xwe kirin. Di çalakiyê de daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera po hate kirin û hate gotin Rêber Öcalan nûnerê 40 milyon Kurda ye. سیاستمداری کورد صلاحالدین دمیرتاش دوزا کوبانی ایرو جاره کدن پاراستنا خواه کر هر وهم درونشتنا دوزی ده دمیرتاش جاره کدن دیار کر کو اپراسیونا کو دولت دوی چارچوبه ده مشاندن پلان نو ینده کو دولابین رژیم فاشیسیا دولت ترکیه او گوت تشتا کو دستوردار دخوازه دوی دوزی ده بده مشاندن اوجی پیواجویا آواکرنا هستی نجات پرستیه که یا رژیما نو و هر وها دمیرتاش به آوای که کورت و کرمانجانی زمان جبر کو او مافدارن درنگ یانزو او تقازی بسر بکبن. دوزا کوبانی کو به هنجتا چالکین 6 جوت مها 2014 لدیجی ایریشن داعشین سر کوبانی هاتیه وکرنه دوام دیگه. هفسروکین گشتین پارتیا دموکراتیکا گلان هدپی جی دنافده و 18 جی گرتی به گشتی 108 کس جیتین دارزاندن. دوزا کول گرتی گها سینجانی انقرای هات لدارخستن گلک سیاست مدار بر یا پرگالا دنگ و دیمن تبلیبون. صلاح الدین دمیرتاش درونشتنا ایرودا پاراستنا خدوماند و دیار کره. دوزا کوبانی اپراسیونا دولتیه. دمیرتاشانی زمان به وی دوزا کامباسیره پرگال و دیزاینکی نو هاتا افراندن و هاگوته. جبر AKP nekari bi tena serîxwe bibe desthilatdar dest bi vê kompasê kir. Piştî serkeftin û heqîqeta HDP ya hilbijartinên heftê Haziranê de hate dîtin, AKP, MHP û Ergenekonê di navbera xwe de tifaq çêkir. سیاستمدار کرد صلاحالدین دمیرتاش دیار کر دولت نها مهپیه و گوت پرگالانویا دولتی اوه. دمیرتاش بلیفگر تشتاکو دستلات دخوازه ده شخص و دوزه ده بدومینن پیواجویا آواگرنا رژیما نجات پرسته و هبال کشانده لسر هلوستا مخالفتا ترکیه جی. لی مخالفت نخودی وی تیگیشتنیه که ویکی ببینه و همو فرسندان ونداد که. درفتین ده هلبجارتنی ده درکتن هوله هاتن پوچکرن. مخالفتا که در دورا جسدی 6 و هفته لگل هف نهاته گرتن. شاشتیا هری مزنا مخالفتی اوه که نکاره جی کردان را ببیجه کرد، جی سوسیالیستان را ببیجه سوسیالیست. هفسروک گشتی هدپی یه بری صلاح الدین دمیرتاش داویه آنی زمان هر کو او آشتی اساس دگرن دستلات بری خود دشر و گوته. ام سوجدار نینن، مافدارن، زویان جی درنگ و کسین مافدار تقز بسر بکوین. بله دیل هرمین پاراسین مدیای با تایبت جل زاپی روش به چالکین گریلا درباز نابن هری داوی جی گریلین هپگی لزاپی چالکی پک آنین او دوان چالکیان ده دولشکرین داگیرکریا دولتا ترکیه هاتن جزاکرین لی هم وقتی وی که داگیرکریا دولتا ترکیه جی 15 جاران قادین گریلا به چکین قدخکری بوما باران کرد. نواندار آگاندن او چاپمنیه یا هپگی تکیلداری چالکین گریلین آزادیا کردستانی او ایریشین ارتشا ترکیه داگیر کر این جیکی
çile hatta sê çile daxuyanî da. Di daxuyanî de hate diyarkirin ku gerîlan li herîma Rojavayê Zapê gelek hewildanên dagirkeran astan kirine û du dagirker ceza kirine. Li qada berxwedanê ya girê Amêdiyê jî gerîlan bi çekêngiran li wesayteke leşkerî xistin û bi temamî îmha kirine. Her wiha li herîma Xakurkê jî gerîlên yeşastarî bi çekêngiran li dagirkeran dane. Derbarê êdişin artêşa Tirkiya dagirkeriyên bi teqemeniyên qedexekirî, gazên kîmawî û dronên bombarkirî jî ev agahî hatin parvekirin. Du û sê çileyê herîma Rojavayê Zapê du caran bi dronên bombarkirînê hatine bombardımankirin. Sê çilê jî herîma Zapê carekê bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombardankirin. Ji yek heta sê çilê jî herîma Metîna Rojavayê Zapê Xakurkê bi giştî 12 caran bi balefirên şer hatine bombardankirin. Her wiha dagirkeran ew herêm bi topan jî dane ber êrişan. Berêbînerên hêja di şerê li stratejîkiyê ku dewleta Tirkiyeyê li dijî tevgera azadiya Kurdistanê li dijî gelê Kurd de meşandin de hewlêr bi roleke serekera dibe herî dawî Wezîrê Karê Derve yê dewleta Tirkiya qirker Hakan Fidan li wê yekê mikur hat ku di hinek dosyên hesas yên derxistina şerê birakujiyê yên kuştina Kurdan bi destê Kurdan her wiha pêşengên Kurdan nasameyên wan şandina ji bo dewleta Tirkiye û destnîşankirina cihê wan dosyên hesas ev nîn ku Hakan Fidan qalawê dike dibêje di dosyên di vê çarçoveyê de têne meşandin de hewlêr ango bi taybetî pedeke piştevaniyeke bihês ji bo dewleta Tirkiyeyê de meşandin ji ber vê yekê me jî wisa got careke din kurmê darê ji nava darê ye. Coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Wezîrê Karê Derveyê dewleta Tirkiya dagirker Hakan Fidan di daxuyanekî çapamaniyê de ragihand ku hikûmeta herêma Başûrê Kurdistanê pedekê di şerê dijî gerîlayên PKK de hevkar û hevehengê dewleta Tirkiye. Fidan yenekê bi hevkariya PKK tohmetbar kir û qala rola hikûmeta herêmê di şerê dijî PKK de kir. Wezîrê Karê Derveyê dewleta Tirk diyar kir ku her ku diçe hevehengiya hewlêrî ya bi Enqerayê re zêdetir dibe û di dosya û mijarên hesas de hevkar e. Her wiha destnîşan kir ku civînên nabera wan de dewamin û ji beriya her êrişeke leşkerî bidin pêkanîn hikûmeta herêmê agahdar dikin. Hakan Fidan di daxuyaniyê de giliyê yenekê kir ku di operasyonên li dijî gerîla azadîxwaz û welatparêzan de hevkariya hewlêrê û Enqerayê nake. Hêjayê gotinê ye ku beriya niha bi caran rêveberiya navendiya PKK ragihandiye ku pedekê bi temamî piştevanî û hevkariya dewleta Tirkiye dike û bi dewam hişyariya hevkariya pedekê ya ku dijî PKK û gelê Kurd pêşkêşî dewleta Tirkiye dike kiriye. Lê pedekê bê ku guh bi devan hişyariyên PKK û aliyên din hîn zêdetir têkilî û hevkariya xwe ya bi dewleta Tirkiya dagirker re zêde dike. Her wiha ji bo dewleta Tirkiya dagirker ku di pêkanîna her êrişekî hewayî û bajayî li ser deverên herêma Başûrê Kurdistanê de ronahiyekî kesk pêxistiye. Li Başûrê Kurdistanê her roja ku derbas dibe êdî zextên li ser rojnamevanan zêdetir dibe ev yek jî ji dengê rojnamevanan anguan bijîn peyama rojnamevanên ji nava xaka Başûrê Kurdistanê ye ji xwe hevalî me ye rojnamevan Silêman Ehmed hîna jî dibin çavan de hîna jî ji aliyê pedekê ve hatiye girtin bin çavkirin winda kirin û têkildarê rewşa Silêman jî agahî nayên bi dest xistin têkildarê vê yekê rojnamevanê li Başûrê Kurdistanê jî fikarên li ser hem jiyana Silêman û hem jî li ser jiyana bi tevahî rojnamevanên li Başûrê Kurdistanê tînin ziman û dibêjin. Rojnamevanên li Başûrê Kurdistanê yan divê de berdêla bertîl de têne bêdenkirin yan jî dawî awan zindan û girtîgehin. Li Başûrê Kurdistanê roj bi roj azadiya fikr û ramanê têbin pêkirin. Bi taybetî jî zext û zoreke mezin li ser karê rojnamevanî û rojnamevanan hene. Li Başûrê Kurdistanê rojnamevan rûbirûyî girtin, îşkencekirin û kuştinê tên. Desthilat bi kuştin û girtinê rojnamevanan bêdeng dike. Edîtorê beşa erebî ya Ajansa Rojnûzê Silêman Ehmed mînaka herî nêz û berbiçav e.
درباره آزادیا فکر و رامان لباشور کردستان ده روزنامه‌وان هلگرد بناری جروج نوزیرا آخوی. هلگرد بناری گفت که دستلات هرم بگلک ری بازان مینا گرتن و برتیل کرنه ری لبرخبات روزنامه‌وان اندگره. بۆ ئامادەکردنی راپۆرتێک چەندین زەحمەتی دەکێشن بەڵام لە پاش ئەنجامدانی راپۆرتەکە و بڵاوکردنەوەی راپۆرتەکە ئاشکەجە دەدرێن ئیهانە دەکرێن پەیوەندی تەلەفۆنیان پێوە دەکرێت هەتا بەشێک لە بەرپرسان ئامادەن یاخود پەیوەندی دەکەن دەڵێن فلانە پرۆژە لە فلانە پرۆژە پشکێکە دەدەینێ لە فلانە شت پشکێک یعنی دەتوانم ئەگە وشەکە حرمەتەن جوانیش نەبێ ینی دەیانوێت بەرتیریش بدەن بە ڕۆژنامە. هلگرد بناری دیار کرد که گلک روزنامه‌وان لسر نوچهن خواه هاتن کشتن، ایشکنجه کرن و گرتن و وها دوام کرد. درباره بنپیکرنا مافان ده دادگاه باشور کردستانه لگوری آلین سیاسی تفدگره. ئەمێ باسی ئەوش بکەمەوە کە لە ئێستادا چەندی ڕۆژنامەنووس لە زیندان هەیە یعنی تا ئێستا کەیسەکەش دیار نییە ینی کەیسەکە هەمیشە کە تەمیز دەکرێتەوە سزای زیاتر دادەنرێ ینی تا ئێستا ڕوون نییە لە بەرچی دەستگیر کراون ینی هۆکارەکە من لێگەڕێنەوە بۆەوە بە کورتی ئەوەندە دەستی کای سیاسی لە دادگاکاندا زاڵە دادوەرەکان لە دادگاکاندا ناتوانن ڕێی خۆیان بڵێ. بله دما کنکوژین لپاریسی کنکوژه یکمین آل پاریسی جی ایدین نزیک دبه دوی چارچوبه ده ل کردستانی او دوستن وان گین ل اوروپا بری خوددن پاریسی او جبوی کجیم و ماشین گرسی ورن دارخستن ل بریا وی کی تفجر او ریک خستنین کردستانی ین ل دروی ولات ین ل دیاسپورین ل اوروپای به داخلانیان راگاندن کو دوی د روجا سالواگری دانگوان بشین د شش چلاده د مشاکو ل پاریس ور ل دارخستن ده گلی کرد او دوستی وان جاره کدن پیام خوابدن او حساب د سری ده ج فرانسا آلمانی او هر وها ج ترکیه ور خواستن او پیام که هر خورد ال دجیم داگیرکاری جی ور داین Tevgera jinên Kurda Fransayê Civaka Demokratîka Kurd li Fransayê têkildarî komkojiyên li Parîsê daxuyaniyekî hevpardan û ji bo çalakiya navendî banga tevlîbûnê kirin. Rêxistinên navborî şehîdên komkojiyên Parîsê bi bîr anîn û got. Sê jinên Kurdên şoreşger di nehê çileya 2013 de li paytexta Fransa Parîsê bi destê îstixbarata Tirk bîtê ve hate qetilkirin. Tevî ku 11 sal di ser komkojiya nehê çileyê re derbas bûye, dewleta Fransayê ji ber komkojiyê dewleta faşîst a Tirkiyê dadgeh nekir û hesabpirsînek çênebû. Her wiha zemîn ji rûdana komkojiya diyemîn a Parîsê re amade kir. TJKF û CDKF di daviya daxuyaniya xwe de ji bo hesabpirsînê banga tevlîbûna çalakiya nehê çile kir û got. Israra li ser têkoşîna azadiya jinê israra li ser perçekirina kodên sîstema serweriya mêrem lewma şoreşa jinê wê tolhildana me bem. Roj ev rojê ku hesab ji zayanperestî, nicatperestî û bêedaletiyê bêpirsîn. Ji ber vê yekê di serî de jin em bang li gelê Kurd û dostan hemûyan dikin ku şeş çileyê kolanên Parîsê dagirin. Konfederasyona Civakên Kurdistaniyên li Almanyayê Konmedê jî ji bo heman mijarê daxuyanî da û got. Dewleta Fransa, Almanya û Tirkiye ji van her du komkojiyan berpirsyarin. Ji ber bercewendiyên siyasî û aborî yên Tirkiye û Fransayê detayên li ser her du komkojiyan bi raya giştî re parve nekir. Em bang li her kesî dikin ku di şeşê çileyê de li Parîsê beşdarî meşa ji bo edaletê bibin. Divê Kurd û dostên xwe li Parîsê hesab ji dewleta Fransa bixwazem. ام به نوا سوریه دوام بکن ل نوا سوریه جی ل هرمه که به نوی بیچک هه ل وی هرمه جی هر تم چک کار دکن ل وی هرمه شرکو د نوبرا هیزن حکومت شامی او چتین دولت ترکیه ده دو لشکره کی حکومت شامی هاته کشتن ناوندا چافدریا مافی مروانیا سوریه راگاند کو لگوندوارین ادلب حلب او ین حمایه هیزن حکومت او چتین دولت ترکیه دایر کر به چکن گران به هفکتنه ده انجام وان ایریشان ده لشکره که حکومت شامی هاتیه کشتن او یک جی بریندار بو لالیه کدن وزارتا کاری هندور یا حکومت شامی لیچونا درخستنا پاسپورتان بها کر لیچونا درخستنا پاسپورتین نورمال کر 312,700 لیره کوبری اف دنابرا هفته حتی 100,000 ده بو یا بلز جی کر 432,700 لیره او بری جی اف 325,000 بو
لیچونا درخواستنا پاسپورتا دروشکی ده جی 2,10,700 لیره جروشا لولات کریز آبوریا که هیده او یک زحمتین ولاتیان زیده تردکه. بلی بینرین هجا لناوا روشلاتا ناوین آلوزیه که زیده درکتیه پیش ایرانی بگیره حتی لبنان و هر وها شریدا غزه و لناوا ولاتین دنجی آلوزیه که زیده هیه که هری داوی به تقینا کل باشری کرمان ایرانی رم اف آلوزی هینا گشتیا آستا که بلندتر ایران به آوه که اشکره جی تقینا که ده انجامی ده لگوری دانیم فرمیین که هری داوی ایرانی پاروه کریم 84 اولگوری چاپمنی جی 103 کس جیانا خوشیده زای راست اسرائیل توانبار دکه سرکوماری ایرانی ابراهیم رئیسی سردان خویا ترکیه بطال کرد و به پیاما کو جبورا گشتی دایده گف جاره کردن ل اسرائیل و آمریکا خوار هم وقتی وی که دولت یک بین آمریکا و اسرائیل جی دبیجن آگهی وان ج وی تقینی تونیه. جبوت ما قلت لروشلات نافين روش آلوز و آلوستر بويا نوچين من دريزيتا جي هر تكلداري فيها كيه نتني لإيراني بجاري لنافا لبنان جي يك جي انغوامجين دريزا دوامين دا بيشنگين حماسي دي إريشا إسرائيلي دا هات بو كشتن پشتي فيها كيه هما حزب الله لبناني جاري كدن دز بگف خوارنا شركة بإسرائيل راكر هري داوي سروكي حزب الله حسن نصر الله دركت او گفا طول هلدانا إريشا لدجي بيشنگين حماسي هاتی پیک آنین خوار و لعالیه کردن جیم حکومت لبنانی نخوازه به اسرائیل ربی که به ناوا شرده دناوا روشه که به وی آوایده آلمانیا بانک لولاتین خواهین لبنانی کرن که دزوترین دمیده جه لبنانی درکبن. پشتی کشتنا آروری لبنانی ایریشن ایرانی و داخویانین طول هلدانی نصرالله شرل سر خط زیده دبه. علیکاری سروکی مکتب سیاسی حماسی صالح الاروري دو دیریشا اسرائیلیا به بالافرین به مروف ده توی چار کسان هاتبون کشتن. هر وها هات اشکره کرن دناوا وان ده برپرسی باجاروک ناکوری حزب الله حسین یازبک جه بو. بين قدوة على تحويل صواعقنا. سروک حزب الله حسن نصرالله کشتنا الاروري کو دلیستیا رخصترین ترور یا یکیتی اروپایی ده جهدگره شرمزار کرد. ذلك منذ سنوات وحولنا نصرالله ده داخوانی خویال تلویزیون لبنانی ده وها گفت افسوجه که مزن و خطرناکه کو دوی امل همبری وی بیدنگ نمینن. هر وها نصرالله گفا اگر دشمن ایریش لبنانی بکه حزب الله وی تقد خا و ریگزان ناسنه که لإسرائیل خوار. پشت داخویانی نصرالله بردفک ارتشا اسرائیلی دانیل هاگاری تکلدار آمادکاری وان ایلدیجی حزب الله برسوا روزنامه واننده. دانیل هاگاری گفت مبالا خود دایل سر تکوشینا ایلدیجی حماسه. شر حماس اسرائیلی کو گاو بگاو بلاوی لناوا آخا لبنانی حکومت ولید خستیانا فکارا. And now so far it is really وزیر کارین دروی لبنانی با حبیب دیار کرد که لبنانی نخوازن بکوه ناوا شر و افتشتانی زمان. حزب الله جی نخوازه بکوه ناوا شر که هرمی. حبیب بانک لولاتین رو جاوی کرد که زخته لإسرائیل بکن همو تندی و کرنین خواه راوستینه. به تایبتی پشتی کشتنا یک جسروکن حماسی آروری حکومتین ولاتان بانک لولاتین خواه کرن. وزارت دروی آلمانیای جولاتین خواه خواست که جلوبنانی درکوین. There seems to be silence on ددمکی دکو فکارین سربلابونا شرحنه وزیر دروی دولتی نیکوی آمریکای آنتونی بلینکن دچه هرمی. رایدارین آمریکی درباره تکلیم بلینکن کو تی پاین ایرو دان ایواره بچه اسرائیل آگاهی ندان. تی پاین کو بلینکن روژا شمی جی بچه انقره و به افکار خواهیم ترک حاکان فیدان را بجوه. دناوا 24 ساعتين ضوئية ده 128 كسين دن الشريدة خزة يد انجام ايريشن اسرائيل ده هاتن كشتن انغو بشتي نوتروجان سيمهان شريل نافا شريدة غزة كو دنابر حماس او ارتشا اسرائيل ده هر كو دچه دجوارتر ده و نشانه كي اگر بس دنابر هر دو آليان ده
پیک وره جی نای خویا کرن هری داوی وزارت تندرستی یا حماس یا کل شهر غزه یا راگاند کو جروجا دسپیک حتی نهایی ایریشن اسرائیل و 22313 کس فلسطینی جالی اسرائیل و هاتن کشتن به قاسی 2 قاطویه که جی بریندار بونه. شر اسرائیل لدیجی شرید غزه ده هجماری ونداهیان زیده دبه. ایریشن داوی اسرائیل ده لخان یونس آباشور شرید غزه 17 کس مرنه. لگوری آژانس نوچین جیهان عربی وزارت تندرستی شرید غزه راگهاند کو اسرائیل کامپا پنابران آجیبالی کریه آرمانج. د ایریشن اسرائیل لدیج جبالی یه باکور شرید غزه ده به دهان کس هاتنه کشتن و به دهان کس جی بریندار بونه. وزارت تندرستی شرید غزه بیلانچوی داوی یه ونداهیان پاروکر. شر اسرائیل شرید غزه جی هفته جدمهی و 22313 کس مرنه. جبر شر دومدار جی 57296 کس جی بریندار بونه. هر وها وزارت داخویانی ده دیار کرد که انجام ایریشن اسرائیل 24 ساعتان ده 128 فلسطینی هاتیه کشتن. ارتشا اسرائیل جی داخویا کرن و سبید ایریش ده لشکر کیوان هاتیه کشتن. هر وها ارتش دیار کر که دناوا 24 ساعتان ده 31 لشکر اینوان جبریندار بونه. روزنامه هرتسه راگهان جبرینداران 18 لشکر لشرید غزاینه. هجمارا کشتین لشکرین اسرائیل بشر حماسی و حیانها گیشتی 174. هجمارا بنچاف کرنا فلسطینیان جهیلا اسرائیل و جی زیده دبه. جه هفته جدمه ور به لشریا روجاوا و روشلات قدسی کسین هاتل بنچاف کرن درکت 5630. درباره مجاری ده کومله گرتین فلسطینی و کمیته کارین گرتین فلسطینی یه گریدای ریخستنا رزگاریا فلسطینی داخویانی که نیویسکی هفپاردان. د داخویانه ده ها دیار کرن که هیزن اسرائیل لباجار رام الله، تولکریم، توباس، نابلس، جنین، حبرون و بیت اللحم 30 فلسطینی بنچاف کرن. د داخویانه ده ها دستنشان کرن که هیزن اسرائیل ده بنچاف کرن و سردگرتنا فلسطینیان ده بنپیکرنین وکی معامله خراب، لیدان، تهدید کرنا گرتیان و مالبات اینوان گلبران راست راست به آرمانجا کشتنه و ویران کرنا مال فلسطینیان کرن. ل ارتجا لژاپونیا پیک هاتی د جماره کسین کو جیانا خواجیدز دای درکت هفته و هشتان د آلیه کدن پفگاردنا دیرین گرتی لشکرین گرتین د دست کیف او موسکو ده به هاتن گوهرتن هم وقتی وی که جی میانمار و جریم آگاهی که خواج بو خلک میانمار درکت کو ارتش بقاسی 9000 کسین کو د گرتیگان د بو جوان را عفو راگاند ابنو چدناف ده نها برفرهی تورانو چین جهانی عرضهجا به 7.5 پلیک و طوکیو یا 300 کیلومتری دوری ناوند عرضهجی دا هجاندن باندور لنیوگراوا نوتو یا الولایت ایشیکاوا کره. جبر عرضهجی آواهی هلوشیان خسار لریبو. جبر عرضهجا گران هریکیم 78 کس مرن 330 جیبرین داربونه. سونامای جیل پر آوی خست و پیلین کو بقاسی متره که بلند بونه گله کشتی جبندرگهان ده هفدان. ژاپونیا لسر خالک جاگر آپاسیفیک یلوما یک جوان ولاتانا کو هریزیده عردهج لید قومه. د آدار 2011 ده ژاپونیای عردهجکی گران اب مصنعیه 9.0 پلیرو دابو و تسونامی کی مزن قومی بو. د انجام ده نیزی 20,000 کسی جیانا خوژه دستابون.
پشتی داخویانین رایدارین اوکراینیای کو مسکوایی با آستانکرنا دانوستاندنان سوژدار دکن جهاوینی و یکم جار دیلین شر به هاتن گوهارتنه. داخویانیا وزارت پاراستنی یا روسیای ده کل سر تلگرامی هات داین هات گوتنه. پشتی پیواجوی کی دانوستاندنان آتبلیه و 248 لشکرین روس جخاکا کوش آکی رژیما کیفی و تی کنترل کرنه و گریانا ولاتی خواه. Саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від سرکومار اوکراینای ولادیمیر زلنسکی جی گوته زیده 200 لشکر و سیویلین مج اسارت روس و گریانه. جبیستو چار سباتا 2022 به 2828 دیلین اوکرانی و گریانه مالین خواه. هروها لگوری کیف و موسکوایی پفگوهارتنا اسیران بناویان کاریا میرنشینین عربین یک بوی هاتا کرن. جونتایا لشکری میانمار راگهاند که جبر سالوگر سرخابونا ولاتی وان جنه هزار گرتی رعف در خستیه که اویه که هر سال تکرن. داخویانی دمکی وصاده ها تکرن که ارتشاد سال 2021 ده بداربه بودست لادار لباکور ولات به هندی کاهیه که اتکینی کی رد نواز شرده یه. روژا پنجشنبه داخویانه که هات داین او کنسیاره و بر دولتی داخویانی دا گوته. جبو پیروز کرنا هفته و ششمین سالوگر سرخابونا میانماره و ریزگردنا جاشیتی رجنه 1652 گرتین زندان و گرتیگهان را عفو هاتیه قبول کرن. درباره گرتین سیاسی ده تو آگاهی نهاتا پارو کرن. میانمار چارچلیا سال 1948 ده سرخابون خواهیج انگلستان اعلان کرد. بله پشتیوان نوچین کشتن بانگازی گف و آلوزیه های ام نوچین خواه به نوچه که چاندی بداوی بیتنی اوجین کمیته هفگرتنا روشنبیرین روژاوه کردستان کو فستیوال خواه امین پیک آنبو ایدیم پشتی فستیوال بداوی بو انجامنویه که جه اشکره کرد کمیته راگهاند کو خلاط آفرینری یا سال 2023 جبو سفقان اورکش و محمود برازی هاتیه داین. کمیته هررکی جبو کسین که هجای خلاط آفرینده یا 2023 هاتنه دیدن داخویانی اگدا. داخویانی لآواهی تاخا سیاحی البجار قامشلو هات داین. داخویانی با آماده بونا روشنبیر هنرمند و ویجوان جالی اندامی هررکی کمال نجمدین و حلیما خلیل و هات خوندن. هررکیت کنگره خویا بنجامین یا البجار قامشلو ده بریار دا که هر سال خلاط هررکی یا آفراندنه پیشکشی در هنر و آفرینر که کرد بگه. یکیتی تقص گر که هلبجارتنا کسی سرکفتی لگوری باندوراوی لسر دیمنا چاندی و آفرینر لروج آوا و دورین هبونا کردان لسوریه بگشتیه. بریار بود 28 قانون ده خلاط آفرینری به داین لجبر ریشن دولت ترکا داگر کرین لسر هرم باکور و جلات سوریه هات تعلق کرن. هات دست نیشان کرن که سال 2023 ده موزیکجن محمود برازی و هنرمند سفقان اورکش هجای خلاط آفرینریه یا هررکی هاتن دیدن. جاولریه کجبو کسین خلاط ورگردنه وید دمک بیده شاهیک ورل درخستن. هجای گوتنه کوچالاکی نهمین فستیوالا چاند هنری یا روژاوا دبن سرپرشتیا یکیتی روشنبیر روژاوای کردستانی ده دو 15 کانون ده بدروش ما لسر گورا هر شهیده کی ام سرود آزادی دچینن دست پیکر بو. بلی بینرین هجام لبردگیشین داویا بلتن آخوی ایواری او دبیجین حتی نوچل میین داویا روژه ساعت 23 ده مورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شد بختار.